Right, sanibonani bafowethu, siqalile lento iyagqilaza, #iyagqilaza. Emsinga ngomhla ka7 ngizwile ngendlela ukuthi bayangidinga khona. Cha, nakanjani tshela omunye nomunye atshela omunye lento izokugqilaza live. Ngizobe ngikhona so besiqala ku1 gqilaza online #iyagqilaza bafowethu. Asihlanganeni khona 7 bathu bani uApril ephasini. Ayasipheleleni khona. Danko College yini nje lento lena mawucabanga isigubhu lesi njengoba sithe bhuju ngapha nangapha bhuju ngapha nangapha bese siba nesinye isiso imini isiso elapha kazazi webhande yabona nje once waba nalesiso sikazazi webhande sekuphelile ngawe ayisekho into kaBabalengwe ayikho enhloko ayikazi yaba khona futhi ngaliza wethu uvumane nje ukuthi lo baba lo ayifendi yadikiza futhi njengoba iphutshuzela kanjeni iyakwazi ukugqokela umzimba wayo angifuna angashembe iyawugqokela umzimba wayo shembe uNkulunkulu wami ngiyavuma kodwa manje kulokhu ihlulekile ikhohliswe umfazi thizeni wayifaka amaskini ejini wayifaka amafake impahla yamalubhutshume yabanjena igula ngqo